panjenengan neka tapangki pole sarengan keluarga besar putra famili sebenjir angin nasantak kana engki perak pangareptor pamoji dek kakomantan ya satya bokna satya la ekomantani pas enang ke putra famili sebenjir tina poji wekna mantir jodoh iki bawa pengtempuangan lo dimana moji kaula dek kakomantan sedua poji mantir matoro anak dek kabekna komantan anyar mayu bokna jok atokaran kanis rereng sepo aduh pada rukuna tantona labon sebini reng tua dua tantona ngabos mak noro sana ayo biru epolong ama banyak jalanan mak kun guna orang buru apolong bila apolong tanto nama cek seneng bila apolong mak cek seneng mak cek seneng nyama grup seding kana le mak pula terotau grup seding kaula mak tantona terokenala orang abit se along polong grup seding seganteng semolja bapak suning rat segantang datang amatan tona dari lobong eteng gua panjenengan to estoana tantona kaputra famili pak suning rat segantang alhamdulillah malah angken neka panjenengan hibur sarengan putra famili sebenjir terus loh borong maromir ya karena dek ka grup seding sekemaan ra grup seding lek sebut terus ya terus tawang kok ajak wate tak sentak angin naborot cek Audi cek grup apa jangan grup seding apa na seding tak tahu gelak ngedingage Hendrik lek yanto grup seding yakna
Nyaman grup Nyaman grup sedeng banyak rasa nareng belum polo orang mas. Belum polo. Arya alhamdulillah de Pak Pole de Gadisa Tambeng. Tambeng emas. Arya karjana siapa kalau pahit diajak tedung diare. Kan mangka namun bedereng nih mang apa norok nih mang mak tahu dia siapa sih karjo. Ini mga barang aja ang lengkana dia tak tahu. Ya aja. Alhamdulillah Arya ayo salam kerong. Jadi ya. Tahu pada nasian dong kok. Ya man dia. Jera juragan na cekung. Angin boret korek nama hati terus. Tak rajoilan dong kok sih. Aduh. Oh, alhamdulillah. Grup Doors ya. Jono hati kampuan apa iya? Ada apa? Mari nongok yang kok pun. Ada grup Doors laung ke kari grup sedeng. Kari sedeng. Ayo salam kerong tantona abid dek ka orang dia ki bodere bau-bauna telasan. Minal aidin wal faidin. Amik bodo kasalaan nyo on sapora. Jangan putra family satu jaga kapi mik bodo kakalerwan anyo ona sapora agi. Terutama dek seseporeng semulja Bapak Haji Rofik. Iya kan? Iya kak. Bodo taritanna Bapak Suningrat. Siapa? Bapak Suningrat, Bapak Narendi bodo nengelo bobong dia. Acon cipok kok tak tuli kere. Ada duduk emak. Ya nengko. Cara dia siapa? Area Pak Dimis. Hah? Pak Dimis. Dimas. Hah? Dimas Beni Dimis. Oh iya. Alhamdulillah. Tantona tak katinggalan salam kerong kiade ka ring semulja Pak Jar dia engko. Coba Pak ajar ya. Beri jungke-jungan apa nyanyian pola mi ongko. Siapa? Pajar. Pak Jar tak kira mikir engko. Apa? Ngiboto oto malarat lah. Bocina lepe kol sambil ngara dia. Jaring taraga jeding eger soto oto. Ya, ada ka grup sedeng ayo olok bokna. Boyo marah bokna, engko tak tahu. Grup sedeng bula tertawa segentang ya ando kau terkenala grup sedeng. Sara angka inal nape pole wak Pak Jar bula segenteng nape pole wak beda grup sedeng inol Adek tahu ke aja. Etengku amak to estowana sedeng
jum inol. Ngirim lah. Dari di banyak nana. Tahu bu abulu kabok nah guru. Sakalangkong pangistona reng genteng. Poce panjenengan teraja-rajekena bajom. Oleh along polong pole ben putra famili reng genteng. Ya kan Satya ngak Rianol Belum maka Ariala along polong pada kapi kan sejelas mon gun kaduaan ya tak lebur ya aja tak nyaman beda kanca beda caocan tila beda handoko beda inol tade ramon tak nyaman iya ruah beda ramon beda handoko tade handoko tak nyaman apa? Engkau yang mau koreng le. Hah? Wah, dolok goceng gua. Ada aing nggak boleh kata nih Budimon. Apa mon? Engkau mulai jindul. Pesena kerningan atau sanebuan. Dibok na iyo. Iya. Pas. Mulai jindul lo pak. Jangan kok. Mana enak? Pesena sabo penghiro pernah yawa. Isang kuni tak major ngok marah. Beremah jadi ya. Yang kau tak paham. Isang kuni tak major. Wah, sampai kanjo buru pak nengok. Iya. Pas. Engkau tak wartajo. Jindul lo yo omong kau sare pesena do yo lo. Iya. Temu saibu. Saibu. Maren engkau batap por marah. Bok nak ntar melejindul. Melejindul. Kena saibu. Iya. Sabuk penggiro penai. Iya. Karena jawo angin geluduk nyepur. Pasang tak major. Sare burung bok. Isang kuni tak major ngok. Seduk. Seduk iko. Sare. Temu. Temu. Maren engkau batap por marah bitogong nga. Tak ipate ontong gua na. Bok, bok nama tak bilang kok paling terus kasih bini na dogong jindul. Iya. Apa nasi terus kasih bini? Bok nak kalero. Masalah ah. Mun pestena geger, mun iyo meger wangang gucetok genjak tak lebu musuh tanang-tanang nga. Bok jarang cetok kayak teguk dogong nga. Penta laju. Bon laju pas gulu kang tanang nga iya patap. Namun liatin dul kapak kampung dul di. Area apa kampung dul? Entare gentang kok boh. Sang empak. Mun pak kampung tak kira beri sepelai aja. 2000-an. Lagi ngendeng jadi nangis boy. Nangis boy bu nah.
Malah Dik. Jak burung-burung. Jak burung-burung. Ada lambok siri, Mon. Aduh. Alhamdulillah. Belum kurang 2.000 sih sabu lu apa, Mong? Nanggung yan. Ya. Kurang 2.000. Kena sapa lo? Berapa? Laku na bang mekar ngopo? Iya. Sapa lo? Kurang. Orang ibu. Ya. Kason teraja rezeki na bong. Mun saya lain pesena rombeli. Mun saya jadi ya? Rombok kok. Mak rombok kok. Alhamdulillah ada Pak Kampung Suwan Diking mon tak Toesto Kaputra family mon. Kira onggo jok. Iya. Jok mulai sabon dia nurok Putra family si banjir buru hati ya onggo. Kok ketemu guru dia ya? Kak siapa? Kakang. Kakang siapa? Anu raksinan susunan Jok lik. Lik. Bapak Suningrat. Iya. Rat Suning bermana wana? Ketemu dia. Di mana? Puri baba. Cak nangkok bojingan mon. Lek, Hah. tika Quran nyanyi bulong ko ya wara. Mak buruan na Pak Suningrat minta kemi. Iya. Nyanyi. Ini kemi. Bok nak kopok. Minta nyanyi apa? Suruh nyanyi. Iya apa wah? Perlu nyanyi deki bulong ko ya wara. Onggo ke atas panggung. Ke bangkong. Jangan kok kasih bini ya. Ya. Ke bangkong. Entah bolo. Beri lah Jo. Puna nyanyi. Minta wah Mas Ali wah. Mas Ali. Wah. Minta lagu anu wa. Apa? Seviral. Apa saya viral? Hah? Apa saya viral? Aduh, bulu tak mate. Beri lah Jo. Perak kalenger ya wara. Iya. Cuma anu lah. Bula tak mate. Iya. Monta peger jo nyanyi. Kun cuma perak kalenger. Dia nang senengan Pak Suning Rajat. Iya. Mau tak kalenger aja ring bokona tekor boy. Oleh sajem maksuningrat Arena mon. mare napas odi pole. Mak berinto tak namak suningrat. Berapa jangan mon? Mak berinto reng nisar. Takok dikale. Apa? Takok dikalake pole. Iya kira aja. Iya. Oh iya. Oh iya. Bula tak mate tantona perak kalenger Pak Suningrat oleh sak
suningrat panjenengan wis tawan nasi gendeng putra famili tanto nama dengan sebagir keagungan nasi sepo aniko mak abah haji lopek ramon malam samangken tentona Prabu Amrik Dharma Ajeng Susilo tekani wing kok letak asa kerja. Kan iya kan? iya Terus dua pamun tak anu Abu tuh aja abu. rasan misan cak nanti ya galing bus badan yang buah bino. Bebini Ari aman nggak Ria? Ada temu lah cik artis. Bah tak usah santonnya aja on. Wah. Tere ditewan India. Tere bintere Wak nyaman mon. Seneng na pinter sali. Aja ku cetuk. Ya, India kan orang cetok ban. Ya. Baru marah. Nyanyi artis. Nyanyi India. Saya tahu coba baru marah. Siapa biasa Rafi? Mula terkenal siratin. Oh, apa tidak benar terkenal Kang? Oh. Siapa yang mana tiga lek? Hah? Siapa yang mana tiga? Wow. Baru marah. Hah. Colok mik ya. Asyik. Sangkun kok Milang kok Kak. Mila. Milang. Kenal lagi Siapa sayang. Bana? Gunung Harta. Bana siapa? Akas lek. Arwah sejuba. Laju. Nyari saya mapan. Enten nalek. Siapa yang mana tiga siratin? Sangkun kok ning Yulantini kok Cak. Yuliantini. Iya, Bana siapa? Bula handoko Oh, lek. Bana sama tanya man handoko. Tiga tandi lagi lek. Engko tandi laki engko ki kuliah Cak. Kuliah. Iya. Masalah padowi bula tiga berarti. Bana nara jurusan apa? Mon bula lek, ginya menareng lalaki. Iya. Boh, jurusan hukum mula. Takong ko nanya lamun Wah. jurusan hukum. Marayo kombolan lah. Kuliah jurusan apa lek? Hah? Jurusan apa dia? Engko? Mau engko jurusan kedokteran, Cak. Wah, mun bulan lain. Kenapa? Konsultan. Sultan? Mana? Ika jurusan apa? Kedokteran. Kedokteran. Mana? Ulo jurusan situ Bondo, Probolinggo. Jadi ya Ada keren punya nih. akas. Jadi ya keren nih. Ay, Situ Bondo Probolinggo. oh, Yuliantini. Tiga mon tandi laki bula maafkan lek. ala keba na. Bula budang lek. Satu orang biniri ya mon tak ada iya mas tak kira. Boh, bisa belum merangani golek. Apa? Apa majaria? Pesen maksudnya sengko. Boh. Neng Bobi ini cek perak pese malolo. Pun tak pesen. Tak Apa ala keba na? Ramon, Mungkin pak. mobil Pajero si badan yang Pajar al. Mobil Pajero. Mobil Pajero yang ada di depan rumahnya Pajar. Sia. Sia. Bernana apa? Arwah bek pote wah bek belubuk lah, buah-buah. Ya, benih Pajero lah. Apa? Rombong bakso. Hati akare mele cak nang komik soun. Maren. Senar itu pak. Oh sama lah jangan nanti. Anda gila ki.
Maden lek tika mintaan apa lek? Mintaan mobil, minta aroma, mintaan apa lagi nah. Mak kita bena soki ra. Soki sekalian kok pakun tanda ka. Pokok jak minta bulan enggak boleh lek. Mon bulan ada datang TV tika. Bayi ya. Enggak kan ngocak minta apa itu rodo minggu deh. Pokok jak minta bulan. Minta bulan apa? Datang TV bulan nah. Oh, ya bobino jadi ya. Begini. Maden ndak gila iki? Enggak kok Ndak masa. kok. Mata ndak ada emas, ndak kabulang. Yuliantini kentongan ate. Ndak kok. Elamara tika ben bulan tika setong buana ate ndak kok rogi tanda ka bulan tika oh, Agoriung nih Madan bobo. dek mas. Punten kamu. Iya, jangan Kok nasinya oh. Ndak kok. Sangku nang kok keluar dari Roma ren kok andi pangatero Kak. Sangku nang di tujuan. Si nomor sitong tujuan ada malek. Tujuan ren kok are sarian kok Kak. Bola nyari WC, Enjang kok tak nyari pesen. motor, Enjak. nyari ponakan, Enjak. nyari laki, Enjak. nyari apa lek? Sangku nang kok nyari ambil petetan nang kok Kak. Mak sari do enjo. Nyari embu ya. Arya kopeng, bodoh kopeng tidak lobong. Bodoh kopeng tak ada lobong. Nyari embu ya. Nyari mbak. Lamben nambu wi emba jadi sadaretan. Nyari embi, Nyari ambil kok Kak. si petetan. Iya, senotot maksud saya tara oca. Embi petetan ria boleh kana si keteken wamon toro oca. Maksud tadi kalau buah embi nggih. Iya Kak. Masya Allah. Mata boleh gelek tika Arah apa bana? Li ambil bana? Wah, bengkau pula jualan embi. Ya. Cuk
buat nak kandeng makanan tak endi. Tak kok mbak nak ambil nyodukan, kok tak anda ambil nyodukan. Masalah. Jika tak tahu lek Pak Ajun Sisilo, Iya, Haji Rofik, iya, Pak Jar, iya. Pak Suningrat, Iya. tanya Agi melembik ka siapa? Melembik ke siapa? Siapa kok? Melembik ke siapa? Buat nak tanya dia. Mun melembik nyari kabula lek. Angkun mbak nak. Ki buru Pak Ajun Susilo, akorban mbik. Engkau pun putuk na setong sepaling tolong ocang kok kak. Ben akorban apa buru? Ajam kok. Wajam kene. Engko Kene. mbok kerajaan akorban sape. Siapa? Ramun akorban mbik buru. Ya. Wah, pun tahun sekali. Sata pun tahun akorban mbik dia. Ya. Wah, Mana? Kau berbiajam. Ajam telur le. telur. Oh, mana? Mbik. Abudo. Are akorban are seburu akorban mbik. Tahu tahun do tengi sape paling yo. Akorban sape kan paling kon. Beli. Akorban sape kok. Masuk ke cerita aku. Kan abe leung kok beuk na seburu kan akorban mbik. Akorban mbik, Si tahun ora. do teng paling akorban sape paling. Aku balik kena lagi nambi. Ya Allah. Mereka bula lek tenang lek. Bula andi rajo lempo. Yang tahu sabanan yang Roma kak. Edi mabung tuana. Hari ini nak ada lo babang tak sekolah. Ya Ah. benih gunungan. lo dia tika. Iya ya. Kemudian. Pokoknya lo babang masuk. Lo babang masuk. Tanya akhirnya di satu kapi compane Yulanti ini beri ya kak. Oke, Ampun. langsung ngegi bom bilang dulu. Maria, kumpulan angkot tak kira mata dirke. Iya kan? Saya jelas mbik jera bapak kun bapak paju larang. Bo, nah, coba nak kandeng makanan ni bungkona tak andi mak tarika saya jual lembik. Di mas lembik. Bo, nah tarik. Kau bela bubun nak koceng. Iya. Bodoh cak ocana Pak Suning rejok nyari lako nyari penghasilan. Bo iya. Dua apa sesuatu mana? Gampang ya. Apa? Saya kok tanya enggak mbok nah. Engkau gila aku dat ini mbok na teronjok. Tero. Tero kan? Iya. Mbok na timbi. Apa? Jadi ya. Si Arya abri kesempatan ka mbok nang ko. saya ngobuo si ruang. Nah, pada dia mbik, sing ngobuat ini. Bah, Kan ngojak nyari mbik pete dan senotodan. Mbik, ya dana engkau siomaki. Orang nyaman kok. apa? Bawa Bang? nak. Ya. Ah, iyalah. Iya. Mbik, ya dana engkau katondu keloni. Tak nyaman engkau. Nyaman. Kan, nah, mbok dapat dia mbik. Mm-mm. Iya kan? Sip ngajari ya. Engkau cocok. Minta ambil saya notot ruangan. Orang kan minta mbik senotot. Saya pote si ngobuo si buru. Ini si ngobu. Iya. Arwah man dia bolong. Siapa? Bolong makan. Ngakan apolo. Arwah bera. Tapi tapi telap. Apa nih buka? Ari ya lebar. Ah iya, tarampian kok jo. Mon kok tenang ya. Ah. Jelas deki desak. Mau tidak mau, ambillah depak. Iya kan? Iya. Kau tuh beli. Bo iya, Jod. Minim satu ya bulan reaja. Tak kira jual 500 jo. Mbak coba na 3 juta. Iya. Maruah. Karena saja banyak saya butuh ke. Jual 3 juta minggu engkau kalah 1 juta 500-an nih. Bang 2 juta na wak na. Ya macam-macam lah. Bo na saya lebih saya 2 juta ki apa long bi saya. Gelak ruang. Marah. Mbok na saja repa gendeng nggak engkau ke. Di mana kau dipakai dengan apa timbi? Nah, putra family mun tak ada Serina tak lebur. Iya putra family. Budi Serina, pada di seri, Mbok. Nah, nanti anak ngedi, saya pada di seri engkau. Seri nambi. Iya. Iya, oh enggak. Ambil pada Serina ki ya iya. Iya. Are kopeng. Iya. Panyonok ke dalam. Iya. Bo na ganteng lihat timbi kon. Amun mana. Di mana kau dia ganteng ngambi? Ya. Iya. Marah kali gising mana. Iya. Marah kan? Buana akor, bungget. Iya kan? Lempo. Bungget. Colok ngajul, gigi ngajul. Pado. Tak usah bentuk boleh buat najo. Engkau mau niat kau rintu anak si bengkak. Hati anak Ria. Diibaratkan mbok nariakan iyo buah nang dalam Roma. Saya ngak ngakan ben sarombon.
Mun embik lo bo bengare beri anu apa? Songo. Songo. Nah. Mbok na siap lah. Ada apa? Songo na beng tak ngakan ka jukok-jukok. Songo nambi mon. Embi songo e. Lah. Januari nyari beleng apa? Lopot. Ya. Bok najak sabuk atas, are men sabuk atas kan. Mati odi. Wah. Tukang Tepos. korek. Nah. Ah. Sip. Beda songo. Coba monyi. Dek, coba monyi. Hah? Bocok nyawa. Eh. Ini mau beda embi hak nyaut hak. Di mah udah songo sentak ada colok perengok. Ya kok najak nyaut. Belai, bok nara benih mbik keni. Benih mbik tua, pandara. Iya. Bok nara nyaman benih Ramon. Siapa? Sekombong. Sekumbang. Sekombong. Oh iya. Ara dila iya lok. Sekombong. Bek. Sepote sih nyelok deki wah. Iya. Sekombong. Ambi. Mbok namon mun nyaut cara jere kan pada nalik yan to gelek di sak wayedam. Arwah sekelen. Cekak. Coba. Sekombong. Korang kini saguni ira. Kini aja helu. Kombong. Mbok napa ado mon? Asli pado. Ada buangan nara. Pada berapa? Padan berlembi. Mun bari apa anak nambi ya. Songo na baka bobo, songo na. Nangkep dia. Lah. Coba warna dari Disa. Dari Disa coba. Kombong. Ya dana. Bah, dana. Kombong. Mbok na. Mun titi embi cak jalan cara jere itu mau oreng. Kombang. Aja nondo. Ajalan nondo. Coba olok nol. Kombang. Kombang. Aja. Aja Bila mare nyaut. Kombong. Aja. mak pakun mak ketek mbok nah. Kombong. Nah, desa. Edi marah bodo mbik sakalor mon. Jadi akan mbik tak benujo mbok nah. Mbik kok. Kombong. Kombong. Ayo aja desa. Sip. Demak ada mak apa? Munakar karena lain. Berema. Teroginia. Iya. Sati yang Arya tak usah banyak ano jo, iya kan? Ayo entare ka desa. Langsung ngomong kona. Jadi apa jadi? Bo tampar di mah bodo mbi. Oh iya. Aduh. Deki bodo mbi tengem deki. Duh mak yo col ben sarom ben menga. Nah, ada mbi. Arwah. Apa wak no? Kacau di sana apa? Bengkok nyator bareng inol. Ingat Korea utang. Enggak. Bok najok mata kudus kek. Iya kan? Sip penting bok na bolong. Bok, tin ada kek di sa. Iya kan? Ayo afurin gabung nanti nih, yuk.
Neke apa? Di anak ngaleleng melolo. Seroja embi seron dia apa marin gua. Boleh. Hah? Oleh. Raju nak. Hah? Raju. Ya tak engkau dah tak tahu raja kini. Bonyar si lempu si Raju, joking si binyak nak. Ya tina gua nak tadi Pak Mas teh marin mun orang nggak datang Pak. Tak sambi. Tak sambi Pak. Siapa sendi orang nggak terapi? mah. Arya saya nyambi tanah handoko Pak. Oh, kau boleh nyari si bongka. Hah? Nyari si bongka. Apa sih bongkar? Si tua nak, si tua. Mun setua tak budu Pak. Mami kena budu. Tina antas ni pula. Ah. Ini. Pak, kadang ada kirap tobing kombin di mana Pak? Abu hari ya. Hah? Lemak. Datang. Po, tak kangkung kau lo. Sampurana kan tuh, Pak. Bener jombon ini. Bangki. Boleh ini. Bangki ni kah? Mbak Namas. Tak nyasar. Lepas di mana bulu? Iya, lebat yung koon. Dongkon. Jomma Pak. Belok ngiring Oh, kok. ngiri. Adanya Iya, tepat. bener, Pak. Kami keron toronan ya biding nak. Oh, siap, king. Siap. Panjang kelen. Contoh, Apa Pak? Mama udah pakai petapur ya. Kau lah. Nyabis mater kan tuh, Pak. Kau lah gila atau berhenti di jalan, Pak. Elok nalon. Terus? Jatna nyari embi petetan. Iya nak tapi si lempo nak. Wah, abo lah kau lo katini. Jok waterwat le. Di kamu tero nyari ambi saya petetan. Pula andi embi bunggut lempo. Pongkak. Bapo cek pungkat dah Celeng rajo pak. Ajo. Sepenting nak kalau rakyat tambung lo bobong remilo kapi nak. Ah, siap pun gani kawan. Oh, Pokok gani kampian pun oning kampi na. Tak kira kecewa. Gani katoro ojan. demam bina. Wah, ada kesah. Ya coba lo kak. Mbik nambian tak percaya. Toro ojan. Ya. Bungki. Mbian embik genika. Mun pas inge. Neka benimbik ben saremben, Pak. Neka kau lo saben nemu nanangi alas purwo. Aku mak cow. Wah, genika mulai ki bayi lo, Pak. Sampai yo bukan tos mangken neka. Bareng Ba, neka bodenya mana tak ben saremben ngolok. Bing, badannya Bener nyaman ya can apa? Neko nyamana si kombeng, Pak. Ku, mun saya ngombeng lah kau ngancik malola Pak. Ya, hari ngeci. Kan iya saya kombeng ya na. Neka si kombeng. Neka ambian tak, neka toro oca, esoro kaboro. Katimur. Pas nyete lagi ding gendingan putra, Pak. Neka lebur ka ding gendingan. Ajoget, Pak. Abah. Si kombeng. Ya, amunyi Pak. Kombeng. Ayo buat jalan desa. Mas, engkau ya berapa harga nambing? Mon masa. Wah, mata pak kembi. Ya Allah. Nuduk nak. Ambilnya nuduk. Nuduk kemina. Antep pak. Masalah. Tepak kak embi kencen. Cek nyoduk, boy. Nyara cibo bini lah tak perendong kok Pak. Ya. Sih. Tidak pada ke kanan ada iya. Nemu kesempatan. Do Pak nyoduk.
bila kaboknya tak ndok je dia. Tak ngar. Coba olok-olok boleh. Olok sekombang. Coba tek. Sekombang. Namu ni Pak. Bina Pak. Oso bi. Maknya lo sorbona. Cok tak burut tak. Ya. Yong, kok ngolok kena? Iki. Si kombet. Hei. Be. Cong. Mata pakan kok nyuduh kena. Biasa, Pak. Kenengan anyar, orang anyar. Oh. Kambing. Si kombeng. Cong. Wah, tepakan kok akar-akar. Coba, Bi. Kombang. Arya nyaman, Pak. Si kom. Cong. Nggak neka. Mbak Anda ajak nderuk mulai ya nak. Boh, enten kau lu tak kira peleman. Ah. Mayu meleh rakyat lo bobong, rakyat tambung, Hah? meleh milok. Kau lah nengai dapur kau lah anu, Pak. Mbak Allah lu nak. Arwah tak kuaki lu nak ambil nak. Maksud tembian Pak. Mbak ini kau baik korban nak. Kau tinggal beli nak. Boh, pakai kasambian. Ban anu nak pekot sopoh tanang dia. Oke. Oke, kau ingat lating nak. Buatan. Apa nah? Babane. Orang lobo bang akorbana. Kenapa nak ku nak? Kau pekot. Tanang pekot pasal tong. Oh. Kau tak ada saya kuaki nak. Olo na ba gundok bodo ki? Iya lo dah bodoh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jak no lain benda kembang. Pelihan. Arya nak Arya pongka rela. Saking empuk ngado. Ayo anu tu kuaki. Kembang. Kaburu. Burung. Di seropa burung nak. Neka si ko jambi nyalin tuh neka, Pak. Ah. Apa nanya lagi? Ya tekuk rela. Pemalang. Fen. Fen. Pak tahu katanya mah. Fen. Kak ben ben. Lari tanya mana nak. Ah, Pak burung Fen. mantar beburung petolos sekali. Engkau ramun Fen. Ah, ada embi ramon bobel. Empon, Pak. Neka kau lu saporana. Neka ramon. Empon jok buka ega neka. Neka, Pak. Ayo nyampe bang anu. Boleh beli tak bisa dekat situ teh nak. Ada ikan kali banyak lah, Pak. Ayo. Mungkin anu ceker ya kalian kok. Kon Pak burung Pak, kau lo ramun Pak. Bo, siapa burung nak ale demi makantin ban pada. Iya, korban tak ada jadi. Apa? Nek kau pentado. Maksud tebak nak ikut tena. Jangan gelap ya saya ngobrol ini. Saya dua bantu ini ya. Yang anu laboraki sekali ya. Laboraki. Kisah pora ulo Pak. Ulo anu nak kada sika dua kasih nipu Pak. Wari nipu. Ba anan doko. Estona ngak neka, Pak. Kau lah bani aniat nipu, Pak. Arambok kana. Bunter. Saking kau lah neka gila. Akan mau beren ale. Ni. Mak jaga, mak jaga. Napa? Saking niser kak.
Demak abek nah. Dia mayu. Di sabana. Dia coba. Ye. Ya, ye. Kaulah nyon sapora. Iya mayu nak. Ngak kerua. Impian moncet aniat akorbana. Engki ngireng. Iya terah burung kaulah. Atar nyari si tepak nak. Engki minta atar ke Haji Rafiq pak. Penter panyaran nambi. Ah. Ngak kerua kan. Iya, Kaulah sapora kampian. Kaulah ngakoni kaulah kalero. Tak kira ngulangi boleh. Iya. Samangkin ngak nikah. Benar-benar. Sampian nabeng tak sosa pak. Ki kan. Ntar ke gunungan. Oh, Beda apa? beda apa Disa? Udah hiburan. 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 Iya mayu. Hiburan nak ada boleh, Wak. Situng gini kasih coba berak. Putra Family Banjir. Demikianlah hadirin merupakan sebuah persembahan kami yang kedua dalam pagelaran. Rio Cinarka telah lepas dari indera panah kita bersama. Semoga bisa melepaskan pula rasa rasa nanti bisa saudara dan hadir sebuah kebahagiaan. Maka dengan berakhirnya sebuah persembahan yang kedua, namun bukan berakhir pula persembahan pada saat ini malam hadir dan tentunya